Kia ora te iwi, haere ake nei I te Karere. I whakapuari hia e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra. Te kaupapa Waiora Wai Mate I te ata nei whaimuri hoi tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānawa mā rātou ia Matariki. Ko ia tētahi o ngā ratonga whare papori o te hiku, ko huri hia te whenua e tūwai te tuatahi o wā rātou kaupapa whare. Kua hui te hāpori ki te pūtake o te maunga o maunga taniwha I Mangamuka ki te whakanui I a puanga me Matariki. Orera kei ngā kōtihi maunga o te motu tēnā koutou katoa. Kei te āta aro takengia te aneatanga ki kai koura, I runga I te whakapae kua mutu te kino o te Huarere ki reira mo tēnei wānei. E rua marama o te ua I heke iho ki kai koura I te 24 haora noiho, nā ko nā ka hamahama hia te takiwā. Ko tōna kotahirau, 50 tāngata I mate ki te whakarere I o rātou kāinga nā te waipuke. Kei te rere whakateraki te Huarere kino nei I Anei, kua tau he whakatūpato tainoa ki a pōpō. Rā ki te whanganui ātara te Wairarapa taranaki me te matau a Māui. Kei hau kerekere hia ki te hau pūkeri me te ua tātā. I whakapuare hia e Ngāti Haua, Ngāti Koroki me Fonterra, te kaupapa Waiora Wai Mate I te ata nei. Whai muri hoi tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānawa mā rātou ia Matariki. I haere a Meisi Kuki o Aukaha, Anei tāna pūrongo. Tīringa tēnā tainui ko tainui anō ko tainui ko te aroa anō ko te aroa ko mātātua anō ko mātātua. Ura tangata I whakaririka, mamau ki te taura, kia tūmata totoro hia atu, tapi tūmata totoro ihu o waka. Turuki, turuki, panuke, panuke! He pau whakairo kua Hūrae ki te wheketere o te mātāpuna I Hautapu. Ko te wai mate, ko te wai ora, te kaupapa e pāra ki te pau. Kei konei ngā kaupapa infrastructure. Ki tēnei taha o tō tātou nei whare nei, ko te wai mahia. Ko te wai mahia, te ingoa o te wastewater treatment plant. Nō reire ko te kaupapa ki, kia kino haere te wai, kia pua wai te ora. Hei tā te pautai au o Ngāti Haua a Norman Hill, ko karahuihui ngā iwi mana whenua me te mātāpuna ki te whakanui I a Matariki mo te wā tuatahi. And Fonterra, this is the first time that we've ever had this beautiful event. And I was talking to some of our mates from our engineering company, and we'd like to see this at other Fonterra sites, and may this be the first of many for Fonterra. Kei konei a Ngāti Haua, kei konei hoki a Ngāti Koroki Kaukura. Mā mātou nei, hei arataki, hei tiaki, tēnei kaupapa o te Matariki, o tēnei wā whakahirahira mō ngā kaupapa o tō tātou nei ao Māori. Ko te kaupapa matua, te huranga, ko te whakarewa I tō tātou pau, ka tū tēnei pau, hei tohu I ngā uara, o te kawenata, I moko hia te mātāpuna, me ngā mana whenua, au konei, anō hoki. E ai ki te kai whakahaere rautaki Māori o te mātāpuna a Tana Luke, ka whai wāhi ngā kaimahi ki te ata wānanga I ngā ahuatanga o te hautapu. I toko ake te whakaaro, I runga anō, I te wāhanga hirahira o te tau, kia hautapu anō hoki tātou, I te ata nei, mihi kauana ki ngā mana o konei, e arahi nei tātou, I roto I tēnei āhuatanga I te ata nei. He tuatahitanga tēnei mo te kamupene miraka kaunui rawa o te motu ara a Fonterra ki te whakanui I te mātahi o te tau. Ko te wawata nui kia haere tonu e nei kaupapa whakanui, hei ngā tau e haere ake nei. He ngā kaunui e nei mahi, he ngā kaunui hoki, ngā kaimahi o tēnei kamupene. Nō reira, kia tūwhira te wāhi, kia tūwhira te wāhi ara e pana ki ngā mahi tū hono ki tēnei mahi whakaharahara e pana ki tēnei kaupapa o te Matariki ki. Hautapu ki hautapu, koinei pēr te tauira, mō tātou wheketere o te mātāpuna, puta noa I te motu. Mihi kauana ki tēnei wheketere me ona kaimahi, anō ki ngā iwi o konei, e tautoko tēnei āhuatanga, e ora pai o ai te wairua o Matariki.
Ka mutu ko te wawata nui kia tīmata ngā wheketere o te mātāpuna huri noa i Aotearoa ki te whakanui i a Matariki. Mai si kuki atu i Hautapu, Aukaha. Inai nei e tiwi, ka rangatira tātou o tira tātou hōtaka i te tūhonotanga mai o te minita whakawhanake Māori o tama pōtaka e te rangatira. Tihi te wehi te topu o te auti kāreti tama pōtaka e mihi ana kia koe. Tēnā koe te minita. Tēnā koe kei taku kai pupuri i te rā te whai mai i te hurahi a Māui tiki a taranga. Kei te titiro ki tō waka kei muri a koe, te miharo hoki o tō waka e hoa. He waka kahurangi, he waka tere e hoa. Te Pire Conservation Amendment e te rangatira Karere te marea i rata. He ho o panonitanga ki taua pire kia rata ai rata, kia rata ai te marea. E hoa i au e te marea, i are aku taringa, i tukua kia tikaro mai a ngā whārangi hoko i te whenua, ai tēnei wā ko tau atu tēnei pire ki te komiti tiro. Ko ngā whenua o te papa atawhai, ai rānei mena he whenua kai roto i ngā whenua katoa o te papa atawhai, ka ore tino whakamahi ana e tika ana kia whakahokia ki te iwi Māori, ka whakahokia? E hoa, kua kite tērā tauire i ngā whakataunga kreme, tai atu ki e ti atu huarahi pērā i a kororipo pā. Ko wai ka hua, ko wai ka mōhio, hei a whea tutuki ai tērā wawata o ngā iwi, engari ko tāku i tēnei wā, e āmene ana ki te marea me te mōhio hoki, me pai ake ngā mahi i roto i te whakawhitinga whenua ki te whakahoki ki ngā iwi. E hoi, he minita hua moko rea koe, nā te mea kei te taringa whakarongo koe ki ngā kōrero a te marea. He moko rea tēnā momo minita. Ka mutu e hoa, e whakamātautau hi ana hoki o mahi whare o hotata i tēnei wānei. Hei tā etahi kaore ngā whāinga e te tuki ani i a koe, taku pātai ki a koe te minita. Hea koe ia te take i a te whakatūria ai, ko enei whāinga nei te tuatahi. Hea te hua. Tēnei whāinga matua rā, te whāinga matua tua waru o tēnei kāwanatanga haumi. Ko te whakaiti, te toko maho ngā whānau, ngā tamariki e nohona ki ngā hōtera, pērā i ngā tiriti o hāmutana ki te uru nei. Me te mōi hoki, kua tanako a tēnā tamaiti, kua puta aki te tango me te pō uri o enei mō tērā hōtera. Tainoa ki tēnei wā, i te wā i uru au ki enei mahi tōranga pū. Neke atu, i te whitu rau tamariki, te nuinga he Māori e nohana ki ngā hōtera ki hāmutana nei. I tēnei wā, tata ki te kotahi rau tamariki e pai ana tōna haerenga. Kei tūru o kirikiri roa koe i tēnei wānei, ko koe te māngai tōranga pū o tēnā rohe i taku mōhio. Ko tīmata rānei koe ki te hikoi haere, ki te pātōtō haere i ngā kuaha o tēnā takiwā ki te ai koe. Mena kei te tautoko hia tonu tia koe, hei māngai mō rātou, hea a rātou kōrero, a rātou whakaaro o te wānei, hei whakatutuki mau. Pēhea te haere i roto i tūru o kirikiri roa. Ao pō ao, kei te karu whakarongo, kei te tāringa titiro hoki, aku mahi ki kirikiri roa ki te uru. Me te mea nei, e ti tanga te auwea nei te pōharatanga o te utu ora. Me te mōi hoki ki ngā wangawanga o te wā. Engari, kua kite hoki e whai nei ngā kākoho kahurangi ki hāmutana ki tūru. Tai atu, ki te kura tākuta rata hau ki te whare wānanga. Te whakapūtea hoki e ti huarahi hau, pērā i Kemuriti tai atu ki Pianere, kia haumaru hoki te haere, kia tere hoki te haere, ki te kite ngā whānau, ki te aroa. Mērā o ngā whāinga o tēnei kāwanatanga haumi, ki te whakaora, ki te whakanui, i tēnei te taone o te apopo, te City of the Future. Ka mautawehi o tēnā whakautu e te minita. Mohi ana tāua, ko Matariki tēnei wiki nei, ka atanoho te marea, ki te whakanui, ki te whakamānua, i te rerenga mai o te kāhui whetū nei o Matariki ki runga ke i a tātou. Ko ia tēnei, ko te Mātahi, ki taku mōhio, ko kore piri ki ngā tangaroa, tēnei marama nei, te marama o tēnei rātonu nei, e tohua nei te tīmatanga o te Mātahi o te tau. Kei hea koe, i roto i te roanga o tēnei wā Matariki, hea o mahi tēnei wā Matariki e te minita. E hoa, he nui, he rahi hoki ngā whetū kei te rangi. Pērā i ngā pūmanawa o te aroa, he hari te mea, he pūmanawa kotahi.
e waru ke, ko puanga ki taku ake o Mokai Pātea o Wanganui o Taranaki, ko rehua ki iti wāhi ko te kāhui Matariki ki arangi mātāmua, tērā tohunga koko rangi o te ao, e hoa e mihi ana ki aia me tēnei tuāhuatanga kei ora kei au a te ata o te paraire. Karawe, te minita, ka mihi te ngākau ki a koe, kōrero whetū ana, tāua ko koe te whetū o te waka kahurangi o nā hinara ka mutu, he waka kahurangi kei muri i a koe, hei kawe i a koe, ki te hautapu o te motu ka tū ki takaparawhau a te ato o te paraire nei. Ka mihi ki a koe, ngā manaakitanga o Matariki, ki runga ki a koe, ki tō whānau anora hoki e te minita tama pōtaka, te whetū o te aute, mihi ana, tēnā koe. Mihi ana ki a koe, me te kohu whetū o te paraire. Kārawe, tama pōtaka minita whakawhanake Māori. Kāti e te iwi. He tūā o ma hou tēnei mo te puni kōkiri i te pōhiri o kawa ki a Dion Tuta hei tumu whakarai hou. He pōhiri mana nui i tū ki pōneke i tai ake tōna whānau me ōna iwi no te rohe o Taranaki. Ko te tūranga nei ka kawea e Tuta. He tūranga whakaihu waka i ngā wawata o te iwi Māori me te aro turuki i tā te puni kōkiri mahi i Wainganui i ngā hāpori mō ngā tau e rima e tū mai nei, kei a Aroha Broughton Pue te pūrongo. I waka e ke atu ngā iwi o te kāui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri. Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero Kua ari kua ne, kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tikāna. Ko Jamie Tuta te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau. Kua ki tenei, kua tai mai tana matu aiwi o te maunga Taranaki ki te tautoko i aia. E hara nāko i tohu nā te tumu kaimahi o te Kawamataho a Sir Brian Roach hoki i whiriwhiri a Dion hei tangata mārohi mo tēnei tauranga. Engari, nāko anō tērā tohu i tautoko nā te kāpinata hoki i whakarewa. E kua ana te kāwanatanga ki te kōpūtanga nei, māne waka tutuki i ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori. He māna ko takoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matatorutanga o te pūtea, kei wāhi ke. Iti iho i te kore irakati rima pai henati o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri. Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori, me te korona hoki. Mō ngā tau e rima e aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri. Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki a hau i tēnei rā, tuatahi, i tēnei tūranga hau. Engari ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa me te whakapūtea, me te tautoko hoki i ngā mahi Māori nei. A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori. I ahu mai i ngā reke, i ngā waka mori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo aia i e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti. Mai te tā o tōna wānau o nā apu me o nā iwi wakawiti atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News. Ko ia tētahi o ngā rotonga whare papori o te hiku o te ika, ko hurihia te whenua e tū ai te tuatahi o wā rātou kaupapa whare. Ko rite i a Waitomo Papakāinga te whenua i Kaitaia, kia tū ai he whare utu tōtika whare papori hoki mō ngā whānau hurinoa i te hiku o te ika. Anei te pūrongo a Harata Brown.
He whakatō I te Māori ora. Ki tēnei te whenua e tū ai ngā kāinga hou. We envisage that we will be able to have 10 small families or single wahine or tāne living here as a community. So we are not just providing the home, we want to bring people in who are going to support one another. Are the houses going to go like that, Billy? Koinei te whanaketanga tuatahi a Waitomo, hei ratonga e mau nei te tūranga community housing provider. This has come from a lot of hands working together to even get our CHIP status, and then also a lot of foresight and vision from Auntie Katie and the team, you know, about where they want to go and where it's heading. So, you know, there's a few years in the making to get here, so I'm really proud to kind of be part of it. Construction has actually gone out into businesses who can build a whole house away from the section. That means Kirikiri. It also means as far away as Auckland. Contractors have built the houses down there and then they ship them up here, which means their businesses aren't from home. But we are confident that all of our business through this project will go to Māori business people. Neke atu I te toru te kautau a Waitomo Papakāinga e manakia nei ngā whānau o te hiku. A ko tēnei kaupapa wharehau te whanaketanga whare tuatahi ki roto I a rātou mahi maha mo te hāpori. And the outcome of what we can do has been one of Mum and M's dreams for a long time, to be able to build houses or start building houses for our whānau. I think it's pretty cool that we get to break ground on that first project. And so that's always been the vision, that because we know that if people have a safe place to lay their head, have some place that's safe for their children, then we have better outcomes in our community. So we did, this is our little project. We thought we'd keep it small before we go out into, we have other whenua, other projects coming on board. But we had to have a trial one, so this is our trial one. E tūmanako ana hei te huringa Matariki e tū mai nei. Tū ai ngā whare hau mo te hāpori nei o Kaitaia, muri whenua, te hiku o te ika. Hārata Brown, te Karere. E tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga kua hui te hāpori ki te pūtake o te maunga o maunga taniwha I Mangamuka ki te whakanui I a Puanga me Matariki. Hoki mai anō ki te Karere, kia haere tonu ngā kōrero mō Matariki, kua hui te hāpori ki te pūtake o te maunga o maunga taniwha I Mangamuka, ki te whakanui I a Puanga me Matariki, ko te noho tahi a ngā mokopuna me ngā kaumātua, tētahi o ngā whakamiharotanga o tēnei hui ā rātau. I roto anō hoki I te whakawhanaungatanga o tētahi ki tētahi, o te katoa hoki ki te mātahi o te tau hou ki Aotearoa. Hariko ana ngā tamariki I te riunei o Mangamuka, ko te mātahi o te tau te kaupapa. He rā whakanuia I te tauhau Māori I a Puanga I ngā mokopuna hoki. Ko te tino whainga o te kaupapa kia noho tahi te hāpori katoa I tai mai te kura ki te tautoko I tēnei kaupapa I tono mātou ki ngā kaumātua ki te haramai ki te noho tahi ki tō mātou taha. Hei whakanui I ngā tamariki, ko te koro waitanga o etahi o ngā tamariki, kua wehe ke. Kua whakakotahi ai te hāpori, kua tai mai hoki te kura o Mangamuka, me ngā kaumātua o te kāinga, kia noho tahi ai te hāpori. Ko tēnei a mātou, ko te whainga nei kia whakakotahitanga te hāpori nei, me te kura me te pohangare o no reira, ko tēnei he wā whakawhanaungatanga mo te whānau katoa no konei. Ko te kaupapa nui, kia whakanui ai ngā mokopuna me te whakakotahi I te hāpori. Well, today's been great. No, it's been awesome. We've had performances by our kōhanga reo.
and some hakas by our kura inside, doing some performances. Ko te ngā mea whakahira ki au, ko te kiti ngā mātua tupuna, ngā mātua kua, me ngā kaumātua kua tau mai nei ki te tautoko I tēnei kaupapa. Ko te hono ki tahi, ko te katatahi, te piringa tahi te mea nui kia hono ngā whānau. Ienei rā, wehe ana ngā tangata ki te taone, nō reira tino pai tātou ki te noho tahi. Kua mahuta puanga a Matariki ki te pai. E tau iho ai ngā manaakitanga o te tauhou a te Māori. Alicia Coulter, te kukupa. Ki te whutupōro riki inai anei, ko Queensland tonu ngā makau kia toa I rātou I roto I te State of Origin whakamutunga a te pōnei. Hei tā te kaiako, a Billy Slater, a hakoa ko ngā pū whero te tino kapa I nei tau nei. Ka are kore, ka tata tēnei kēmu a te pōnei tainoa ki te mutunga rawa. Kua riro I a Queensland, ngā Wikitoria te kaumā ono I ngā kēmu tuatoru, rua te kaumā whānei, ara kia tūai he toa whakaihu waka. Hei te kaukaraka a te pōnei, ka tū anō te poehu, rohe ki te rohe, hoa ki te hoa. Kia kaha, New South Wales, hei muri ake ngā whakatairanga ko ngā Huarere o te wā. Ka te tiwi e whai ake nei ko ngā tohu Huarere. Ki ngā mahara, sister and my brother, ngā maunga me ngā te aroha, ora ia ki te katoa, raki ura ki te renga. Mene ka pai te Huarere mo ngā hautapu a te paraire nei, koe nā tātou kohinga korero I tēnei rā e mihi ana tūrou Hawaiki. Kia whakanui a Matariki.